program clear to te in zawai in chibai le vek ule wena hian Dr. Lal Than Moi khalthang NPPCD chungchanga biang na hun kan nei don ani a beng hriatna lampang chungchanga hetiang lama Harsatna nei ten kan tangkai pui nge rin omboka tir tanga top thlanga minot thlir saktuin ka som le ngal cheu ani e kan bulchan nan he nang mani project big ti mayang mo NPPCD in local pui dan le NPPCD chu enge ani cha ti de kha min han soifia sakta lang NPPCD hi alampu ma chuan National Program for Prevention and Control of Deafness ti ani a mizo tong chuanin aul samzong kan soi thei dan tur chu bengong ti claim tura malakna program ti ila adik beranga tin he program hi Mizoram ai hianin kum sang hi som palia changkhan kan mangchana Mizoram bi ka hianin tuna hianin district kanin chendan amsa angdeu lekhan kan lakal puya he sarkar lama e du thu sama sumte kan la indai law awangin kan district thara te kan la chan thei lawa tuna hianin district pakwa kan mang me ka saitwal na thial le khozola te kan la ti thei lawa district 30 lawa chuan in han tranvek to ta te chuanin enge in ti ber ti laya khamo achan chu hey doctor ENT doctor kan nei ta o te chuanin mi in hriatna lama Harsatna an nei te chuan hospital a te mo private clinic a te mo khatyang khadan lo pan thina hela han program chan lo om ne ta khalaya khan in tin nge in tho dan laya khan ke ni hi chu inge directorate a hianin kan omta a district hospital te sub center te PHC te an na tho lo en pui te tin an na tho kalphung adikem ti te tin an na tho dan tu ruang am ti po inge mochena lo ti pui strategies tam tak kha kan neya chuanin NPPCD bi khianin tumpoi mo tak tak mai ania ama sabera chuan hemi beng hriatna chalo ti claim tura malakna mipuite zirtir na pek hi awareness thedar hi angai poi mo mani chuanin apanhina chuanin beng hriatna chalo ti claim tura ama the angbera beng nat na te mu chua en quality dam hi ni a chunga tan chuanin he kan mi thiam te mi sang kha kan nei ta ni ENT doctor te doctor MBBS doctor te tin kan audiologist te hetian lama mi special big thiam na big nei hau kha he program noya hianin kan nei nuala tin amasa khan kan let le lukanga khami mi pui ten he na beng hriatna chazok an lo nei theina le beng shisel na atan khanin awareness campaign hi kan nei chin ni chu free clinic nei pa in awareness campaign ti kan nei china tin NPPCD hnuaya hianin kan ngai poimo bok chu medical rehabilitation gan ti a hey beng chalo te hi beng dar wa kha ringot khan yelawa damdoya enkol thei tam taka oma damdoi manga lo enkol kan doctor ten an lo enkola tin azai dam thei te po oma beng hemi zai chi shang tympanoplasty te laryngoplasty ti te tin cochlear implant te katyang chi shang khati theya oma cochlear implant tak ero hi chu Mizoram kan lati thei lawa chung hau chu kan ngai poimo ni tin apalina chuanin referral linkage hi kan ngai poimo chuta chuanin entier nan kan staff te Mizoram pum pmi hi health worker changa nurse doctor ti te hi NPPCD hnuaya hian training kan lo pe na satua anni khan beng nat na an lo enkola hei chu helaya kan enkol thei ne lo mun pui zo ka aizola kal ruti mo phaila ma kal ruti ante khami tur khanin training hi uluk takin kan pe ni chuan chu ba ka chuanin beng enkol tur chuan khol kan nei chat angaya beng test na chi shang te beng enkol na chi shang khatyang khol ti changklung tur khan ma hi kan labuk ani chung chu kan malak dan tlang pui ani awareness ka pui mo lutukin ka sha mo in project chung changa kan district tina ma in lo lata tu na han thok tu engzat nge om cheu ti te tin ba ka kha awareness te in be thina khang ti shang beng gon na ti claim tura malatu in lo ni ta
thok tu engzan nge om chewa entin nge in tho dan lai khatlang pui thu in o tu na hianin thok tu hi kan tam lo em maya avai hanin mi som hi paruk vel tu na hian kan omani ani na taka chuan he ai tam tur hi nia ma se kan duangin mithiam kan mamo ang chi hi an tam lo ani va thok du ang kha chuan chu mai baka chuanin sum Harsatna hi a chan dang le ani a ani na taka chuanin team khata hianin doctor pakhat le audiologist pakhat le audiometric assistant pakhat hearing instructor pakhat hi om tur kan ni a bengong kan ti hi hriatna lam Harsatna hi enghian nge lo thlen ber nia lang ti lai te tin entin nge kan lo in ve nang ti lai khamo in ve na ka ti da mai in ve nan thazok ti ha kan soifo sia khlai kan enghian nge thlen ol sama entin nge kan lo in ve nang ti lai kha beng hriatna chalo thlen thei tu hi chitam taka omanga ama sebera chuanin hei pon lang external ear disease kan tia pon lang a chuanin hei beng kwa avung te khaminat na awang khanin alo vung phui vek theyatin shitlang wang te po hian heta beng tube an tia eustachian tube mo na heta shok le beng in zom na lai khang vung awang te thil chi sang awang khan pon lam natna wang khanin hriatna kha ron niam the ani chuma se heng hi chu khamia apon lam natna kha han enkol chuanin alo zia vele maya apan hi na chuanin beng chung hemi beng lai ta natna hi anita beng lai ta a chuanin natna chin khat entir nan he tonsillitis kan ti te pharyngitis kan ti te khang hawa khanin kan beng lai ta han connect to chumi tube te eustachian tube kha alo vung ta a beng chunga khanin tuite lo tlinga hnai te lo tlinga khawa khanin kan hriatna kha chalo ta tin chumi pialama chuan beng dar ti kha aron puak ke thei ta ni hnai khan ron ton puara tuiten chuan beng dar ron ke kha chuanin rupture tympanic membrane rupture antia kha alo ke kha chuanin kan hriatna kha alo chalo ta chu temporary ani theita kan beng kha uluk te wa kan enkol chuan beng dar kha apop na kha azaw lo chuan ama khana ron in thom phui hi vele the ani chu ma se apop kha azaw chuan zai te ngai ta tin anhai achunga mi te pukhalak chhuat te ngai ta yang khan enkol the dan chi sang kha uma beng chung real bear nerve beng hriatna kha alo wa khoi cha chuanin kha khanin kan hriatna kha a khoi che the boka thil tlang lon deuh mai thlen tu du deuh chu hemi hi zun thlum nei race to anga te po hianin an hriatna thazama chaklo awangin beng hriatna chalo hi an nei du lutuk bengong hi mo kumno pang deuh te po zun thluma in control chat lo chuan hriatna chalo te po hi kan hmu to ni mo hi kum somli a te po ne an chuanin chu baka chuanin hemi thazam chalo hi chu thlen du em tu chu kum upat na hi ni ta presbycusis kan tia kum som ruk chin chung lam pang phe chu an hriatna hi achak lo deuh vek to me ni tin chu baka chuanin kan ti le tyang hei tun la ya in sakna te steel iron and fabrication te tam to ta ri beng cheng electric mangin na kan thok na sa to ni ari ru tan ni lengin khatyang mun beng chengan om chwani khatyang huna thok khau khanin beng hriatna chalo hen nei ma ma hetyang huna thok te hi chwanin ear plug an ta he benga hian a no na ang hi man chin ni se chak me kha kan in ven thei dan ka han soi pa zel ni cho shana chan le a ya khan mo chwanin beng nadna hau chi reng hei bengan nai chuak ti ang te le beng te alon na chuan ama thiang bera hen doctor hi panila in en kolela bengong lo tur khanin kan hin veng thei don ani entirnan shitlang mai te po tonsil na te po in en kol vat lo chuanin heta beng lam pang kha lo effect dei theya I beng dar lo pop man to chuan apoya ni chuti ni lawa dam in entir vat antibiotics te doctor en lo cho chi a treatment ni lo lak vat chuan nai in siam man lawin ti khan beng dar pop lawin ni lo om ta kha apoi mo lu tu kan chu prevention is better than cure kan ti kha khata tak khanin alo lang chin chuan chung chu lo thlen tu chi sang kha ni ta ni kan lo pian chwa to nuwa kha ni ta amar chu pian lima tanga bengong te an lo om de thei ta ni khlai chung chang kha pian soi pian lima tanga bengong hi hemi pian swal na hi
chan tam taka theya apoi mo bera chuanin nu hian nawa pai lai hianin ai inveng film khur hi ngai ani man sabera chuanin vaccine ahun taka ala ka poimo a vaccine hian na chi shang naw pianga pian swal theina ang ven tur khatam takha aveng ani chuan chungji nga chuanin bengon na thlen thei chin nat na khatyang hau kha aveng le ta chuan nu in nawa pai lai hianin hei sumtam takse na ngai lawa subcenter ati hianin vaccine lak tur hi om veka khang tiang a khanin kalna chang ngai pui mo ila tin antenatal checkup hi ahun bi ne ya naw pai lai ya in checkup hi ngai pui mo ila damdoi kan ele inte kan film khurangaya kan thua hei mizoten kan war deuh chen omten an ang lo ang tikha chi lo ni chu naw pai lai chuani hei na chok na te po doctorin ro ati lo chu na chok na mai maya te po hanin film khura cha a shitlang damdoi han hum mai maya ang chi te po film khurangaya chuwang chuanin naw pai lai khanin kanin enkol uluka ngai mani tin naw te aron pian chua hian hei naw eng te hi a common ya naw te an lo en na sat lutuk hian hemi beng chung ril bera athaza makha alo efeka thwa ka hian a lutani beng chung ril bera kan rishiat na thazam hi kan thwa ka luta khami thwa ka valute khang ho kha athaza makha aron effecta ni thwa ka ai enga hi ai in deposit ve vekta chuan kha nin kan rishat na kha atitla nyam ta note a bengon na thlen the bokani he hianin enge bengon na te po athen na sa mani inti hlum hi chepui angaleng hu ni silo amai ro chu mitin nuna ngom sa tak nei reng ani a kan rama ngei po mani inti hlum du la adwar chho na se em ma chu wangin mani inti hlum du na nei te hi ngai tha chi ni lo mani inti hlum du na chan shang te om thenga atlang pui ilotar langila in le chin na chiat awangte no pa in kara ani emo ngai zong in kara te chung ko harsatna awangte ri rodam lo na awangte le rui lawina khoi boy awangte hian heng harsatna te an nei parchina chu wang chuanin heng warning sign te kan che vel ani ten an lo nei to ani chuan ngai tha chi ani lo ti lo shi tharila nun na hi nuwa mitin kan chan tla na poimo a chu wang chuan district mental health program noya in enfir theina district shanga oma chu mei ba ka azol bi ka chuan ZMC and H le kulikon hospital ate in entir thea chu mi pialama district shan lunglei champhai kolasi ma mitsia ha longtlai ate district mental health program noya in tirthea chu me pi alama telemanas Mizoram mental health helpline 24/7 service 14416 toll free number ate ri ro lama Harsatna nei te ani emo ri lo lama boy na nei te tan engtik lai po in bia po thein kan om renga zo fia du nei te an om ani chuan hemi number a hian min lo phone vat don nya kan lo me this one in hey beng alo ngong ta beng ngong kan han ti deuh top ta rishat na beng on dan level khain ang lo deuh thwa don ta ni i beng dar ma mo dan te po khain ang lo thwa don ta i heng beng dar ti hi entin amamo tu te tan entin khlaya khalin i han pai zon dan te in neim ti lai te kha big dar hi nya thil mat tau deuh hi nya beng dar bi ki chu tau ya aman tlom ber po hi vot la ki chu mani ina le tur chuan sin hi sing thum ania le thelo hi atam enge tam tak hi kan omani Mizoram ma chuan kan economy te ala sang lawa chuanin tuna hianin khami dong tur khanin scheme shang te hi a om ve ta RVY an ti te adip scheme an ti hnuai te hi a om ta chuanin amma sabera chuan khanga khanin vakal tur chuan disability certificate an ne ngai ni disability certificate royal ban lawa ani ti nakha hami ti tur khanin district hospital ti na hian kan staff ti khan om kan ti to kha kan beng test na khol khanin doctor ten an lo enanga tin kan audiologist ten an beng an lo test anga ti chuanin beng tar dong thei chin an ni em ti khan lo check anga dong thei an ni chuanin medical superintendent office changin
an beng test na result ten khan disability certificate an lo pe don ani mo chuanin di hemi disability certificate le Aadhaar card te income certificate te khang ten khanin an vadil don ani chuanin adip scheme tuna hianin kan han kalkwal le lukanga tuna hianin ZMC a son alimco company te NILD NERC kantia National Institute for Locomotor Disorders Northeastern Regional Council te chung pathum te na intayap chuan ZMC a son kan thoka ani alimco te hi hemi bengdar chau ni lawin taksa chi sang sang hatiang enge kut taksa ban lo na kelemte mizo chungin kelemti me taila prosthetic khatyang ang si siam company khan ni ta thilan nature emema anni ten han chang hawin tu na han ZMC kan sem chena ni chuan disability certificate kenin kan pek chwa huna khanin social welfare chang han UDID an tilia ID khami unique identification kha an ne anga ya chuan chu an nei zo a chuan disability certificate te Aadhaar card te income certificate te nang khan ZMC an kalin African in an lo pithe ni chu dong thei chin an ni chuanin kan soi lenga adip scheme hnuai ka chuan kum som ruk hnuai lam pangtan ka chuan thlatin income a khanin thlatina kan sumlak lu kha cheng sing ni sang ni zanga ani ngai ani chuanin chu Aadhaar card an ne ngai bokta unique identification kha UDID kha disability certificate an nei zuwa khan chu an nei le ngai bokta kum somruk chin hwai lam pangtang kha chuan a buai thak deu leka chung zong chuan nei kim vek angai chuan passport size pahin ke na ngai boka chuan kum somruk chin chung lam panga ve thung chuan tlemina ol sama RVY an tia scheme shanania hemia hi chuanin kum somruk chin chung lama kha chuan UDID angai lawa Aadhaar card an neya income certificate an nei chuanin atok me ni chuan passport size ka chu angai chuan income certificate a poi hang kum somruk chin chung lam panga ka chuanin thlatin che sing khat sanga lalut lo chin tan khan ania hei enge pension te an la ni lo chuanin thlakhata sing khat sanga lakte ka chu alo har ani chu ve a chuanin hei chalu tuka enge zo kholam panga mi te amamo te po in hei hi shetamila tin ka han soidu chu mani district hospital a khanin kan staff te kha an omvekani chu NPPCD staff te kha ZMC a ronkal direct tup lawin mani district a khanin kan staff te a khan lo ngai venta ola stock omlai te stock omlai te omveta stock lo zo to kha chuanin inkal thlon to pangti kha lo omve a aizo ronkal wangwang kha kal thlona tan chuan a hlawe a chuwang chuanin mani district a khan lo ngai ven ola kan staff ti khan ZMC laman biak sakang cheu stock an neem ti te chuwang cha mani district hospital a khan in lo ngai ven hasadon ya ti kha kan cha du cheu ne thalut tuk khalai khamo chan chu entirnan I Harsatna tok tam takhi khopui a chon thil ti hi ol sammai thina ti mayang in veva te ol samjok thina zo kholma kan unaw amamo tu ngoi te ina ol sam te an ban phak theya a dan kha an shat kha pui mo ni chuanin bengong pichu ri ashiat miaw lo wang khan chong thelo tlak pui ta ni chu wa chan middel chu mi te delari she theya a chong theya chu a ralban lo da pakhat chau kha ta bengong ka chan ralban lo da pani kha king kop ta tla ni mo chong thelo kha a king tel tla ni chu wa chanin beng hi thil dang kan tak sabung sang hi poimo lo chu chwang lo ma se a poimo ja hi kan shat non tha in ka sha khala ka din intinan mat clear la nei zok te ti tiang mo kan pi le kan pu upalam te chu tle min lo da thadeu tai la helaya no pang bengong school chang te po kan lo tlo ve to ta khalaya khan kan tu kan fatin rishat na la ma Harsatna an ne ya kan lo nwal yaw the ni mo a om lo po om chuang lo amar chu mat clear eng an nei the ni ti la ya kha mi thiam ding nei hian nu le pa le pi le pu te an shia da ta mi han soi sak ula ka du ni chu lai chu ni tu na hianin no pang hi
ama theyang bera beng rishan na chalaw an ne ani ti kan hu chwa he poi mo me ya e tuna hianin hei khol chang kan nei ka ti to kha ama sa chuanin no pang hi hei thlan hi thlathum vel an ni chuan ri te hi she thei to turan nya nu te an nek pa anan phudot dot tembo khatyang abula khan thleng lo thlauri bolila ingtin ma a hoi lo mo phok lek na pakhat ma ane lo ni kha ari shat nei a chalo palem le ti te pokhan nu khanin an ngai ve na ngai ni tin chumi ba ka chuanin tun aya an lo len le deu tharuk thlasari tlema hey sound ria an han chwa the an o an khal ve the chantir anga ti khan o khal mi alo he khatyang enge kan chong an ron zirani ang ve deu ma se zia la nei si ro kha khatyang pu kha a lo kha chwani ria an shat lo wang te pu kha ni ve the ani chu wang chwain khatyang a khanin khol chatak mai hi kan ne ya he tu na hianin civil hospital la le champa ya te serchi pa te lungleya le ZMC a hian OAE analyzer kan neya no te a khanin an be kangong MT kha va belo mai la kha khol mang khanin kan she thei ve kani chu OAE analyzer manga bing test na chang he no sen pom nu te hianin sha ila apoi mo kan tilu to ka he tam the ang ber test kan do ni tin chu ba ka hospital a te no te in ne ni chwanin in no te kha in chwa ma khanin neonatal screening kan tia now pyang hi ma khanin kan screen ngal the ni chung chu cheng no te pyang hi ma phe chwan a free in kan test mo chu wang chwanin poi mo ma hemi hi apoi mo na chan chu nau te kha abeng risha na a chalawani ti kan shat chwa ma a chong a in zir hun chung chu apian hi ma changa kumli kumnga an ni chung he chong sound an zir chung kha anita hemi a hianin an risha na kha chat lo chuan kum khot chor lo na kha ni ve ta chuanin kan lo shima the ani chuanin cochlear implant ti he adip scheme twaya hianin ati the ani chu adip scheme hnuai a hian cheng noi nga a vel theya chuan ma se Mizoram a hian kan la zai the lo awangin phaya kalpuyanga ya phaya an zayanga kalman ero chu intumanga ya a zai man kha sarkar adip scheme hnuai a tangkhanin an pe the ani chu chuanin chu ba ka chuanin ka han soidu chu khami cochlear implant ka kan timma the ani chuanin ri kha pa ngai takin an sia anga mi pa ngai ya mi pa ngai lawan chwa ka tin ani lawin o fia cheta Harsatna ne lo khana an chwak the ni chu a the sham chuan hi cochlear implant hi no panga hian kum nga an thlin ma zai hi du thu sam ania ama ma kha cha zai ma the chuan mo chuan in speech therapy te ti angai via zai har chuan chong an zir te ngai lia speech therapy te pe kan ngai chuan enkol hun chung kha rei ve le zela chuan chumi pyala ma chuan in no pang tu na chuan in hei kan soi tel du chu ma thlir zau takan nei ti kha tuna chuanin hei malak nai NGO lam panga changa malak ne te po hi a oma efatha society ti hian ma hi an la na save ema tuna hian efatha special school hi kulikona so na oma ne no le pa beng risha na chalauten andina ni a efatha society hi chuan tuna hian school hi kulikona sonin an neya heta hianin no pang rishan na chalo hau he an kala an mani big tan zirna an kalpuya zirna mai pya lama kut them thiam thil chi sang ka tyang kha an zir tira song te po so Harsatna nei tan chuanin sha ta chakhop meya tin nakin zela chuanin hostel te po khasya man la du ti te ka sha a to na chu chuan an la siam lo dewin ka sha a tin private chu anina in akal thei tan chuanin ka han soi shimanga redeem garden hi dur tanga khiana oma kan audiologist kan hwaya thokchin pi chuan te in adin ania anni po ke cha ememya enge sumdin mon te ai in anglawa akal theitan chuanin private po acha a tin redeem garden a ankal lawani po in efatha school chatak me andina so ma enge
chan him ngai mai zir tir tu ate an oma alom katia heng school achang han tu na po no pang hi he pol sang tak pol sari pol riat theng zir te le khathiam thei tak te po an chawatin chong te an zir tir pa chong te po he biak thei mo bengong ma se biak thei ang te khang thang ang te po khan alom kati lutuk nia tu ne han soi tak ang khanin hang school te po ha ke ni pon kan lo tlo ve to a o kan lo tlo ve to a o e kan program danga te po khan clear tu te khan i channel a khan lo zong ula clear tu ro oma kha that zia ke ni pon bit nge na huna te po kan vok mu ve to ni te so kan zo na top na khai khom na khang zo na han pek ba ga ja kan soi o mi ti ang kha mi han soi bel sak top te o tu na yanin kan malag na pakhat kala soi lo kha han soi rishim shi manga atir lama ka soi to ang khanin free clinic le awareness campaign hi kan ngai poi mo ya kan team te hi thakata yan atlim beravoi khatal hi free clinic le awareness campaign nei tur yan chwak tur yanin kan du ani chu central lampanga changa guideline a po hian ani a chuan tung kum chung hianin chum som ruk panga live free clinic tur hianin an fe chuak ve to a chuan dam lo hi tung kum chung hianin beng rishat na chalo le beng lama Harsatna de hi mi sing hi don kan en to a chuan rishat na chalo hi mi sing sang hi vel bor tung kum hianin kan en kol to ni chu tyang chuan kan malak na a program anga kan malak na chu ani a tin chu ba ka han soi du chu khol chi shang kan nei te kha beng rishat na chalo test na audiometer kan ti hi to na hianin district hospital pakwa kan district thar pathum te tel lawa khanin kan nei vek to a chuan tympanometer hi kan nei buka tympanometer hi beng laita hian Harsatna natna ti en na khani a beng laita natna chuan kan rishat na te ati chalo china ati chaklo china khawang khan tympanometer mang hian kan en china ni chung po chu kan nei vek ani district zong ai hian athar pathum ti lawa chuanin OAE analyzer nau te pyang him achanga kumnga chin atana beng rishat na cha an neim ti check na kha tunai hianin Aizawl Civil Hospital te ZMC Champhai Serchip Lunglei ati kan neya chuan bera a confirm na tak hi to na hianin Civil Hospital le Champhai le ZMC kan neya civil mi hi repair anga ya laptop chu to na hian kan leidon meka arelu kum thar lama hi chuanin aman le thei to in karinga chu tyang chu nia kan din mun kan khol nei te hi a tha a mi pui thian mang changkai la kan du a mi tam nge mi thiam bik te tyang hian district hospital tina kan da a mi pui ten changkai thiang berin lo mang thei la thi kha kan han cha du che u ni ole beng bar thla ke vina hin byang hun thata kan han nei theya clear tu te pon lo hlok te kan be se ya in rong bol na in kal le zel na tura po du sakna kan hlan cho mi tam tak tan mal som na in lo ni zel don ya kan lo me on okay ni po le ole vina helai huna kan hun man thei te chu khati zong kha di a clear tu mi puiten in lo hlut nge ka be se ya tin ilo tang kai pui nge ka be se boka kan beng ka tak sa peng sang hi poi mo lo lai om lawa chung jinga chuan kan beng hi min ti mishing tu ani zia pakhat te po alang chiang ka sia beng rishat na poi mo zia buina te kan ngai thla en kol dan chung chang te tin khanga Harsatna kan lo nei ani chuan pan tur te kha kan sia mi puiten lo mang tangkai ila thaing sia kan program min lo hlut sak thin tu zong te in zawai chunga lom thu kan soile